car Konstantin i carica Jelena, kojom rukovodi dirigent Milan Radešić, sa kondakom Djeva Gnjes, Božić ide uz ulicu, tu se veseli, tri su ptice s neba dolećele, Poljatka, Na Vračaru i Pobedna pesma.
Kao
Uvaženi časni gosti, braće i sestre, završavajući ovaj koncert, želimo da vam predstojeća godina bude ispunjena pesmom kao što je bilo ispunjeno ovo večer, da vas obasjava radost svetlosti i plemske pećine, da vas vodi ljubav Boga Oca naša. Zahvaljujemo se svim učesnicima, malim policima Svetog Georgija, horu muzičke škole Petar Konjović i naravno našem horu Sveti Petar Stanki i Carice Jelen. Saradnici Danijeli Erol i svima vama koji ste svojim prisustvom uveličali večerašnji koncert. Za kraj pozivamo sve učesnike da zajedno otpevaju Istočnički život.